tihian mixer pani hi karon chop chuaka vo india kan cover tur chu XLR input ho chau hi kan cover don ani Kohran khawtlang tan ten mixer lai don ta ila XLR input hi om nge nge dona engchi nge kan thlang he ka veilama angchi nge niang ka ting lama mi chi hi ti kha karon endik don ani khoi mi nge thai ti zo keima chun hetiang XLR input hi ka thlang zok zel ani ole han en chinang oni a heti en shrim point mixer hi en len hlei via wa hei hi alien zo ka rit po rit zo ka han khai vel po a hreom zo ka ni ka veilama mi hi ka dingla mi hi chu khai po no chen input la chu tam zok box sia hei hi o XLR chok koron focus dona adang chu soitur tam tak oma asai lutuk lonan XLR chok kon soidoni ole ka veilam megi hi en chinta ila XLR hi pali a omta a individual in omta a XLR ani awangin 3 pin XLR ania XLR chok avilu thayani chuan he ta hen quarter inch en le ta ila he ta quarter inch po hi khat ni thumli omta quarter inch a chun quarter inch chau avilu theni chuwang chun separate anda awang hian mun adu zawa material adu tama ari pha ta ni chu tiang che chuan he Yamaha NV chinta ila hei hi combo jack antita he combo jack bika hi chuan XLR le quarter inch mun khata hian pakhat zok zok hi avi ve theni tekhin na XLR hi mai tan te lo du don ta la heta tho hian input 1 hi mang ta la input 1 na XLR ri vota a 3 pin o XLR vo du lo tekhin na electric guitar mo bass mo keyboard vo don ta la hei tho hi quarter inch mang du ni chen angai boka hian quarter inch chu if it lu theni chuwang chuan hei combo jack anti a mixer ko thang ko tlang ta na kan leidon re chuan XLR input kan leidon ro ani chuan kha XLR input ka combo jack nge XLR chok man thai en chiang ta la an point ang lo hi tuna combo jack a re chuan karon da na yanga combo jack a chune a kwa hi XLR ti loi na lai hena kwa tel nge ya a tha mai ni XLR ne quarter inch ti hian aman kop thai ani ole lelam zo khit en le ta ila XLR input zone en chinta la aku pathum chaw ako pathum oma he quarter inch vilu na hi a reng lawani heta hian amma ero chu ta hian a khan hlokin an siamani hei chu mani mi mal du dana te po ain hatanga mitam tak te mixer leitur miron zo te mixer audio mixer leitur miron zo ang chia te charge ta na lei sak tur ang chia chon te khin na input som pani omte input som ni pali omte po ni sela a thei ram chuan combo XLR check ang chi hi ka han sak theina ni amar chu mixer then khata chon input som pani omanga te khin na hi te po input som omta input pali big chau hi combo check ani nga adang chu hetiak XLR pa ngai te po lo ni mai thai ama ero chu at least ani lo pera hian pathum talamo pali talamo combo check thei se du thu samani aman ero tlem chuan ato pha thini ni hatin enta ila hi hatin en re pon a clean zo ka fel fai zo ani hei chu an nok taru big ta ni chu khai le han choi vel po an ri hlei em mai ani tikhan eng XLR input nge eng ang chi nge kaleng ti chu in riat to mai karing hei zok chu quarter inch le XLR inkop combo jack input ani a hei zok hi chu individual input XLR ri chu XLR chau quarter inch ani chu quarter inch chau a thei ole vo india ron cover kha XLR input big chau ani a adang ron cover le kan tum do ani a leidan a gai tam tak khala omani heng mixer kan leite pon a leizen a thailo charge tan te pon ni sela ko rang khotlang tan pon kan lei chuna chet ma lo kan manangai to si a chumi ani awang chuan pathian tan rong bol ko rang khotlanga music lama pathian tan rong bol te na an lo tang kai pui thei be sen tin music thili ka ron da zel to do ni ti kha ka soile do ni ka lo me